नक्सलबारी भावना डनावलो वहाँ बालक शासन ल्याम फ्याच्न अले वहाँ छसँगा जिउरे आइलो अले जेनी वेट ठल्लिक सलाकल अले वे छ ठगो छाती दिका चिरिपि मस्त रथे वे कपले चुप्प चुप्प नल अले छकपटि लिसलिसके हालात न जिछंगु लोसुयातनि पुटा लोसुयातनि निबा बिना वनाचन अले किपाल टाहाजा वनाचन बन्डिया इजिङल छबजे साबुनी माउडो फाँसे तयारी विचार संचार मयासे मगा सुरक्षालाई छत्छ डटले खे ध्यानटेमा पिउन साबे ल न्यन्टे हल अले लाका चमचम चमके या सुरियाट ग्लाड साब दन व ठट ठम ठीक ठाक याङल मन याङ के टुङल न्याबले ने ख्वाङको दिमाग छम मेम कैदि त फाँसे सुटी पाचे यखाक त बालके तयार जुल वारक सालीको साला सिसिलिकाल छगुटु टोना सिसजको छुसुवत नितेन फोन एक घन्टी तन तन न्याट न्यानाचंग फोन पाके साब टाउट सुयाचन कमसे कम ठो फोन ला फाँसी क्यान्सल यागपटि जी उइको नोकरी इले गुम गुम आदिवासी त मयामका छेका बिम छम टोडम न्यते त टोडम जुगै कारण फाँसी बि छन् य चाने फाँसी रोड्ने ना बिउरो छका व जंगली फाँसी रोड जी फुसा छम ल्या म बुद्धिमान क्रान्तिकारी सजा रोड यागले आपटि छुडु ग्लाड साब रिसिभर लोन सिनियर जेलर नौनाचन सर कैदी नम्बर 738 सु ग्लाड साब न्यन सर वे फाँसी गेटे वे कैदी ठौ तिनिने डियम देन सार न्यो वेक वेक वे सिथे बाहाला त अठेटे आटी जे आठ थे वे ग्लाड साब हुकुम बिल अले पिउन साबे टुटी लाकान्या काबिल सूर्य बिना चन स्वर्गीय रङ याउया चन जेल छौले मृत्यु किच डुवाया चन जेले अपय अंगल अन्धकार पाचना चन चंगटे स थप्पति त लो सुनसान जुल हाकुसजंग पिजले टाक टाक पलास ठट गार ड्युटी चुनचम हवलदार सतक यादन ग्लाड साहब जेले वया चन ग्लाड साहब फाँसी गेटे पलाटल न्यनसंग फुक्को खोर जानमर पिने दनाचन छको खोरे मर्चा नाचन नक्सल बारी उग बुलुको मोटी जले छुचुया चन अले मे खोरे वे कैदे लास्ट याटल साबे मोटी लुल कने चाने फाँसी गेर छौने खिउचुनि तन लिप गुल्स फाँसी सजा भया मेबि सुन ठन मोएमा अले ठो फाँसी गेटे मोटा हाक्न सिए निम्ति मोच्या ठमा ग्लाड साहब खनिवा फाँसी गेटे वे जमदार जेलर अले सिनियर न्योनी बोला साहब त ढाक्क सलाम यान गर्न व खोकनाइन साहब स्टेशन पटन नेरुगा डियम वे कैदी डियम दिन दहेमन संकवना दुनुसुवा वना वला सी दुगल खनि आर्यम वन जाचेतला ग्लाड साहब नो सर ठौ स्टे किज मम भ्या अब बोल दगा बिरै निवेदन बिया आर्यम यो वन सिनियर जेलर लिसबल जाफरा बेस्याका ग्लाड साहब टोचा हल आर्यम वे बानिया ठजाउ फाँसी दिने छौ मुख छौ टोट्या बिरे निवेदन बिया छुइछिलिएको जिसे साहब फाँसी इले डाक्टर हाजिर जुवे मास्ति मो सिनियर जेलर ठग बिचाकन अति खसा जेले डाक्टर जुवेगे छा ग्लाड साहब दलाल बेस्याका मनुटे त टेब्लेट या लाचिरे याफो तर फाँसी इले ज्ञाना जुनिका नोनसेन्स जी मागे छा जेले डाक्टर ग्लाड साहब मोयो पोल हाल पल्क सुमकुचना न्याब्लेट उपाय लुका साहब हटल ठठिया कने सिविल सर्जन वल्की वो नक्सलबारी लिचे फो वे एकन पोस्टमार्टम जाकी अले रिपोर्ट तयार दिनाका फुकस्या छजको संगा साबिया हुकुम सिरो पर्याट अले हाक्न छु इटका हास मन्त साब वन दिन वो वे जमदार के नियन जमदार सिन्य वो वे कैदि जिसानक मखो जिसानक मोरका हाला चंगथे मखला मखो साब ठुक्सी वो छकय महा ठौ स्टोन से मे हाला चंग व जमदार लिसवला जमदार पाखे शिउ ख साहब हैरान जुल अले वहाँ जमदार के होसे मरेक निन सुमे हाला चंगले जमदार काचक मे टु कना जुल छंगुया निम्ति यजु साहब मुर्ति थे ठिंग दन टाउट ब्लिपा होस वल अले जान मरुको पला ख फाँसी गेट वहाँ प्याउन ठबाटको दुने किलकिल च किरकिर किरकिर हालेको सुरजी रंगल तो जाओ गुए चोका चंग चर्चा गया व ग्लाड साहब दिमाग नक्सलबारी शब्द चिना चुन साहब पल्क जित अले न्योन पाके सोत फाँसी गेटे खोर न्योन चुङ खेले घाँ फुय पाया सफाई नाटल वौ घाँ ठैवे गन खनिमरो जिन्दगी छु हिसन ल्यो मर्थे चुनचुन ग्लाड साहब पिपला निजत अले व लाकमा थाना खापचाकल खोरे खापा माकुसिबे अपोज पुइया हाल अले साहब कोठिक सोत सार खटन ने रंगल खटन सपेना चिकन यु साहब हुकुम बिल फाँसी गेट ये जेलर काचक नोटबुक ए नोट यत अनली साहब खोरे पलाटल खोर छक्टे फिनेल होला सफाई नाटल अंगन यचुक इलाटल मानव गुगु सफाको टुयो काफिने अले साहब बिस्तार स्लोप कोए पके क्वाउन छचुए तख्ता वो बन टोठी जा 8 फिट दु व हाक्न छक उग जा जाचे त तख्ता पेंका सुत तख्ता बल्लास्म अले टीजको टिनिया चुएचंगो बार जना व प्लग छ लिकल
बार बल्ला तर भच्च चाहेल अले वहाँ अंगले पेज कसै या हुकुम बिल फाँसी गेटे जमडार हठासँग सिकम विभाग या वेडर या त सर्की छोल ग्ल्याड साहबमा झन्झट बचे त तक्टचक हाक्न जाँचे त चिकन ल तना पालपाल छिनाचुनी तक्टा मनो हिटुन त मी च्वाल च्वाल लिया अन्ते ग्ल्याड साहबमा छिप्टे लात ल सुन्तक मखने ठुना निलाटो छिप लाटी मठा जुनिवा सल्ल चुल्या आउन साहबमा छिप्टे चंग लिया अंकुश त न्याब्ले ठे च्याटुसे अले ख्वाउसे च कैदिएको नकुकुए सोचक तकिना हिनु चोफना कैदी ज्यान काटा व समर्थ जु फुक्क ठिक जो टाका साहब लेट ल अले व ट्रायल याटा हुकुम बिल निम सिपाइटेसमा बोरा निब्रा खिसिस लुया ल साहबमा बोरा अंकुश तकिंकल 540 पाउन्ड अले साहब रजिस्ट्रेस या नक्सलबारी टोल जाचे त सिपाइटेसमा बोरा साला या टक्टा टिकल फाँसी गेटे जेलर बोरे पिखेर फाँसी खिप कसिक जित लिया अंकुश फिटिल अले बोरा खिप्टे किन फाँसी गेटे जेलर क्वा वन सिनियर वो छकलीके झोलिन्दन ग्ल्याड साहबमा खिप चुवा साल टक्टा ट्याक्क न्याट उके स बन्द खोरे चाचा हिलात फाँसी कारण बोरा गुना उके चंग फिगाले सल्ल वनाचन अले वाना चंग फिलिसे साबे हौसला मजुजो वनाचन फुक्कन ठिक जो प्रत्येक वार्ड बनी पालापि हवलदारमा टटअसल हालाचन फाँसी गेटे लुख चाल अले साब प्याउल वे जमदार हरबरे च्या निहने वइकन साब त कुसा कुइकल वाटस्कम वयाचन पलपसट वयाचन नुन्यानाचन फाँसी पुरा टाइर दिनु होला मुट वाका बे नाल टाना टगु लाकाय स ठयाउल पिन्चोपि जमदा त छमछम यहाँ जुन बाव्याचन बाचाइले हाक्न छक निनास त प्रत्येक वार्डे होशियारी पूर्वक पा क्वाट होला ठ्याक्क सुएबले ठुलमुची बन्दोबस्त या मागे मखठे टोचे निहने चुला चित्रेस गुल्सा विद्रोह या फैमको तर नियम मतलब नियम या फुक्क नियम कानुन कथा ग्ल्याड साहब ठग अफिस या फेट र नक्सलबादी डक्को फुक्क केस पेपर व रजिस्टर वे न्यन्टे होला साहब ओके मिखा बोला अले फुक्क प्याच जो मोजो जाचे ना सोड फुक्क ठिक जो प्रत्येक यार्ड चानै ड्युटी सुनचोपि हवलदार टे सट होला साहब छौ पिन्ट व्हिस्की मिचान लिकिया मुटी दिक्ल वेको सास हाक्न ठाउल लाटुटे हिनले हाक्न तागत जाया होला अले फाँसी खिप्टे झने ज्यान मर्या होला सर टेलिफोन लाइन सेना चुन सिनियर साहब या त इंग्लिश कन वाट ग्ल्याड साहब अति दिक्क चाउसन निन अले रिसिभर ठमटो कया न्याप्ने दिक्ल पेकोटक नम्बर चाइकल तर लाइन सियो ढेगु सिका रिसिभर ट्याक्क दिक्ल जी सचिव छिन्चाम अबराटे र यखा टुन गुडो ग्ल्याड साहब तमा हाल तर बेस्याका थो नक्सलबारी कारण थे गुल्सा व्याकुल मजिने आ छुजिउ ख छ्याउ जी साबे न्यने अहम या सवाल दो कानुन कथा बचाइले है सिभिल सर्जन त जेले हयु ख अले छुटेसे छ बजे फाँसी तर ठाउँ सिभिल सर्जन आटक्न अट्टपट्ट मर्ने वावगले ट टम्पा जाया चुन ढुङ्कल जेल वो सर ये सफ्टवेयर टु फिने जिंगल टेलिफोन आउट अफ ऑर्डर सर राडा रेट बैजातु रोड छया बिला सिनियर सल्ला बिल अले ग्ल्याड साहब ठस बे जुनियर सल्ला न नेनि उपाय व मेगो उपाय मरो टापा हुन उकिसन बाम लागो मोटरसाइकल मेसेन्जर वनिगो अले डीएसपी के पुलिस जीप कया सिभिल सर्जन त बनाएको ठटिया कोज द अठला टय ल टाबेटी मुनाचुनी मको 6 बजे जिनिया सिभिल सर्जन मोसे मुजु सिभिल सर्जन नापनापा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न वेमाओ सिनियर डीएसपी त चोगो पो टाइपिस न खर्र टाइप ना ल ग्ल्याड साहब छ ओके मिख बोल अले सही ना ल वान दाया चाटिस जंगो रेन कोटा फुना राडार मोटरसाइकल गया वन सिनियर टपले टोटा छने चटी होला ग्ल्याड साहब छ प्यान्ट हुइस्के फुक्कन